Savez nacionalnih manjina Republike Srpske je vanstranačko udruženje građana koje koordiniše rad Udruženja nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. Osnovan je sa ciljem zajedničkih aktivnosti u traženju prava pripadnika i nacionalnih manjina i stvaranja boljih i kvalitetnih uslova na očuvanju, njegovanju i prezentaciji svog nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta, obogaćujući samim tim kulturnu baštinu sredine u kojoj djeluju, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Nastoji se obezbijediti osnovno znanje o kulturi nacionalnih manjina, etnologiji, jeziku, običajima i vjeri, u prvom redu u samoj nacionalnoj manjini, pa u sredini u kojoj žive, te da se ova raznolikost promoviše među građanima Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i van granica kroz programe različitog sadržaja. Prezentacijom različitih kultura i jačanjem kulturne saradnje sa različitim narodima smanjuju se etničke tenzije i uspostavlja sistem snažnije zajednice u kojoj se članovi zajednice osjećaju vrijednijim, poštovanijim i sigurnijim građanima.